mfowethu ukuthi uyawazi umngcele South Africa ukuthi ume kanjani. Ngizocela nje ukuthi ngenihambe niyuvakashela umngcele South Africa ngoba sakhelene neMozambique, sakhelene neSwatini, sakhelene neSotho. So ngihambe ngibheke ukuthi le mingcele le ethiwe khona imingcele eyenziwa uhulumeni omdala kwavele kwafaka ucingo lolenkoba. Lokhu kusho ukuthi ngihamba iminyaka lelo cingo ugcina seloku abantu bazinqomelelana ngisho ukuthi khona locingo abantu bazihambela ngoba inomlando iqhamuka emlandweni omdala la kwafika khona abelungu befika la eSouth Africa bafike bahlukanisa imindeni kwathiwa la sekuseSwatini la sekuseSouth Africa la sekuseLesotho la sekuse-South Africa. Manje mawuhlukanisa abantu bahlala endaweni eyodwa bakhelene kuyisizwe sodwa ufaka ucingo phakathi nendawo angeke uzubazazi ngoba kade bevele behlala khona befuya imfuyo zabo benza unkingi. Yileso simo esibhekene naso endleleni manje seqhamuka-ke nabaqhama kude hayi la eduze basebenzisa zona lezo ndlela zokufika ukuthi vele abantu bahleli labakhelene. Abantu base-South Africa bathenga esitolo, bathenga izinkwa bazithenga esitolo sase-Swaziland, bathenga isitolo sase-Lesotho, bathenga isitolo sase-Mozambique, nabaseMozambique njalo njalo bathenga la South Africa ngoba bakhelene labantu bahlala endaweni baphethwe inkosi eyodwa, baphethwe iy'nduna ezizodwa, bawomakhelwane bayihlobo. So kuba inkinga-ke lo ukuthi ubone ukuthi kahle kahle imuphi umngcele la abantu mabehleli kuyisizwe sodwa endaweni eyodwa. Lokho kwenza ukuthi kube lula ukuthi umuntu azibone esela South Africa noma inini abuye aphindele emuva njalo njalo. So ukuthi-ke iyovikimbeka kanjani-ke lento ukuthi umuntu angakwazi ukudlula ikona okuyinkinga ngoba uma sebedlulile sebela South Africa sefuneke sibathole-ke endaweni enjengalezi sesiyababamba sibafake emabhasini sibaphindisele emuva sithi sibashiya lapha emazweni abo ngoba babulawa indlala babengena emabhasini bebuya futhi. So sisebenza leyo nto siyabambisa babuya siyabambisa babuya. So ngicabanga ukuthi isisombululo sokuthi kungabi nomuntu okuzothiwa akekho emthethweni eSouth Africa kufuneka ibhekeleke endleleni pha ukuthi umngcele wenziwa kanjani ukuthi ube strong ngale ndlela ukuthi umuntu angaclose engamelanga ngokho. Leyo-ke siyekela kubaphathimandla abaphethe umbuso thina siphethe umbuso sabasebenzi kuphela. Inkinga yethu ukuthi sisebenza kanzima ngoba manje noma usufikile la umuntu uma ethi ngisekhaya angikho eSouth Africa akulula futhi uzongena kuma-internet ubheke ukuthi kahle kahle umngcele ngoba ayikho into etshengisa ukuthi